sanegakeun kangkat sampun idulupun bagingsir saking hidangan setret. Seluwer penyunar paneledang kepadaman. Kita dona sadewetan reng ngajar ngajepati. Terus sampun nunggu tinggalan angin. Romarnya Puro Nagino Patiga. Ayo balikin dulu dulu. Romarnya Puro Nagino.
belakang pun. Nanam betul. Oh, kalau bukan Om Swastiastu. Pidagina wagang titiang matur panjang ring ratu sang sane sampun prapta. Iriki ringo widangan sentra jagat banjaran dan gancan lan sebum. Titiang angge prejuru. Dulu adat banjaran dan sebum. Nugraha. Matur dikanyakan kalakan dipakai saking iriki panjang ring ratu Cinarang Sami. Banget Yuti Pinuda Setia Majari Ratu sanes sampun Presiden Rauh dikanyakan kalakan dibangkin nominatin utawi mirasa ya indek et pemargi keraman dijang di sejeroning ngatega gadi prelingan ide dan kumanti pasang kaangin dijang sing kepanjangan ini banget Yuti Pinuda Setia Majari Ratu Cinarang Sami Malah jebot disampuni puput bola paling ediannya sari kemar dia Tidiang nunas mangga nenten wentan kiri-kiri sejeroning sentra Malah pisan boleh jebot disampuni puput pemargiannya Tidiang nunas Majari Ratu Saudara Sami mangga nenten wentan kiri-kiri widangan sentra boyo jadi tiang ngilang inek gruen titiang nenten boyo titiang andapang inek gruen idadani talar nenten kemauan iring Sinara Sami ngemargiang niasa sarang-sarang mayatnya nganenen inek berlinga petara titiang sane panjang adagang titiang iriki iratu sane nagingin atur titiang kretat kala balik jebos pemargi iriki di sejeroning sentra risat iratu sampun nyarangin titiang mayatnya dumugi melarapan iratu nagingin atur pinunas titiang iratu Sinar Sami ngemangguhin sa rahayu dados sane pacang wentan iriki ringo widangan sentra wantah penyangga pemunut kemauan irika mengenaring sejeroning belinggih Rajapati menawita tadi sapunika atur titiang Yeneng nenten Presiden titiang ledangin pekayaan ratu titiang unsur agung pengapura Yeneng wenten sane memanah pacang moboyo utawi nenten nagingin atur titiang risacat iratu pacang mepidon sangkani keadnyanan iratu terus kemauan pet pradik kebenjangan wenten asapun api nikepoyo tanggung jawab keraman titiang Oke, kalau disampaikan atur piuning lan pinunas titiang ini uratian titiang matur semua. Sana ngangkin kangkat sampun idulupun bagingsir saking widangan sentra. Seluwer penyunar paneledang kepadaman.
Bersihkan serabut arah mata. Oh, ini pampang angkat sampai bentuk puro nih kan. Terus sampai sampun tetenan.
Agung napa Sega Agung terus kebahagiaan Puro Ersane Pang 3. Itu leak pedang yang puro desa niu ayo ke puro hamiru warap adu marang yang untuk merangi anu muang bertani rengurin itu raja wajah pedang niu itu merke amalin pedang Om Namo Shivaya. Di Teruna Sedewendan Ring Anjal Rajapati Medang menyingkir Indian kalah pada jebon. Ini sampun Puro Ersane Pandingan terus panggilan Ring Rajapati pameta.